hari ibintu bibiri byo kwirindwa mu buzima bwo kuvuga. Icambere ni ukuvuga ngo unezerewe cyane. Igihe wanezerewe cyane, kandi njya mbibona amakosa menshi dukorera hano n'ahandi ni igihe wanezerewe. Ushobora kunezerwa ukemerera umuntu kuzamugurira nk'indege kubera umunezero, kandi utafite habe n'imodoka cyangwa na moto. Ukanezerwa neza, ubwenge bwacanganyikirwa kumva ko wogurira umuntu indege. Nigeze mbona umugabo umwe, turanezerwa tuvuye mu ivuga butumwa, turavuga tuti no, ibintu byo kwirirwa dutega amamodoka bizatugora, dusaba Imana izacu imodokari. Tutebisenga Imana, yagiraga nko kwizera senga. Yamasenga ngo Mana tugusabye kamyo ngo yo kugenderamwe tugiye mu ivuga butumwa. Urumva koko yari yanezerewe. Nibaza ukuntu bazajya badupakira muri butu ya kamyo bakatujana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu anezerewe ntabwo ari igihe cyiza cyo kuvuga. Kindi kigira kabiri ni ukuvuga ubabaye. Ushobora gusengera n'umugore wawe n'umwana ukamubwira ijambo ukazariregereta ubuzima bwawe bwose. No kuri abakuru niko baca umugani, baravuga ngo umutavura urimi ngo ujye utemba ngo ariko ntuzugarurwa. Iyo umuntu ababaye uzirinde kuvuga no kwandika. Turi mu gufata intoki zose ko ari 5 ngo tukazitunga ku bandi bantu, tukabura urutoki na rumwe ruhindukira ngo twebwe turwitungeho. Kimwe nzi mu bintu bitwica nuko tutazi ko turi inzandiko. Umunyamasengesho, umwinginzi, umuntu usenga Imana agomba kuba ari umuntu umeze ati mu nzu mwabo. D'abord ku buzima bwiwe, uwo muntu usenga Imana umureba iyo agaragara, muhuye, muganira, mwicaranye, ni kumusoromaho. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Umuntu wese Imana izamuhembera icyo yakoze. Buriya byonyine no kwiyubaka, buriya umuntu usuwe, buriya biderisi mufiteho itegeko. Nawe bumve wowe, ni ukuvuga ngo nicyo gituma Bibiliya itubwira ko n'umuntu wiyishe ubundi nta kibazo cyagombye kubaho. Umuntu wiyishe byagombye nko kuvuga tuti n'ubundi ntawe yahemukiye, ntawe yakoreye icyaha. Ariko Bibiliya iravuga ngo umuntu n'uw'Imana, tituri abacu ngo twigenge. Byonyine no gufasha ubugingo bwawe ukabugaburira ibyiza, ukabwigisha bukabaho bugakomera, ubugiriye umuntu w'Imana neza, kandi cyo nacyo Imana izakiguhembera. Imana iteye ubwoba, ije dukorera ibyo twizera. Iyo umuntu yishize muri izo mbaraga nako gaciro no kumenya uri we, ugendana n'Imana niyo utahaye uvuga, ukoreshwa n'Imana niyo usa naho udahaye ukora. Iyo uzi imbaraga ziri muri ibyo birenge, ukamenya imbaraga ziri muri uwo mwuka wawe uhumeka, umwuka wejejwe, umutima w'urukundo aho urimo uraca, ibyo byose Imana irabikoresha. Rero bavandimwe, turabakiriye cyane. Bwana sifiwe. Bapasteri, abavuga butumwa n'abandi bantu mwese, ikintu cyose umuntu akoranye umutima w'ubushake nta nubwo ushobora kuruha. Ubyumva nyuma, ariko kandi hamwe n'Imana biba birimo umugisha, kandi biba birimo umugisha ukomeye. Turabakiriye bayobozi b'abanyamasengesho, turabaruzi, turabazi, n'Imana irabazi. Umunyamasengesho, umwinginzi, umuntu usenga Imana agomba kuba ari umuntu umeze ati mu nzu mwabo. D'abord ku buzima bwiwe, uwo muntu usenga Imana umureba iyo agaragara, muhuye, muganira, mwicaranye, ni kumusoromaho, ni kumubona. Hari ibintu bavandimwe tugomba kuzajya duha imbaraga cyane, biri muri Bibiliya tujya dusoma tugatambuka, kandi bikomeye. Bibiliya nibivuga ngo Yesu aravuga ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Kimwe nzi mu bintu bitwica
nuko tutazi ko turi inzandiko. Tuzi ko bidera indimwe ubwenge n'imbaraga, nohura n'umuntu nkamujijisha, nkamwereka fase itari bideru ari we nawe, nuko sibyo, siyo miremere y'Imana. Imiremere y'Imana turi inzandiko. Habe nubwo umuntu yaba acecetse, iyo uhuye n'abantu bana n'abantu bamenya n'ibyo utekereza. Ico ni kimwe bagarutseho, kwimenya. Umuntu witwa umwinginzi kugira ngo amenye stati ye mwisi mu bantu, noneho bikaguka bikagera mu itorero nk'iri, bikaguka bikagera mu gihugu, bikagera no mu bandi bantu. Ico kintu bakigarutseho. Ikintu kigira kabiri ni ukumenya inshingano. Muri izi nshingano bundi definition y'uburenganzira, droit de l'homme, ikivuga ni ibintu byinshi, ariko kimwe c'ingenzi ivugamo kumenya uburenganzira. Umuntu akubaje ngo ese uburenganzira bwawe nubuhi? Mbwira uburenganzira bwawe, mbwira droit zawe mu buzima. Ico bivuga biravuga ngo no kumenya uburenganzira bwawe aho buhera naho bugarukira, kugira ngo bitaza kugongana n'uburenganzira bw'undi. Iyo batubwiye ngo mwebwe abanyamasengesho, abayumbi, abinginzi, abantu amazina yose uko bajya babivuga mu itorero iwanyu, we urabizi. Noneho bakatubwira ngo ese uburenganzira bwacu nubuhi, kugira ngo tudahutaza amatorero, tudahutaza abaturage, tubabere umugisha, batubone mu Imana, batwizere, baduhe imitwaro ngo tuyibature, batubwire ngo nimutuvugire kuri iyo Mana, mufite intambwe mwateye murayegera, mushinzwe kuvugira bataregera, muri mu impano zikomeye nk'ibikoresho, hari ibyo mukora twe tudakora, ni mubidukoreshereze, ni mutugirire. Batubwira inshingano z'uwo muntu. Iyo umuntu amenye ico, Imana ihita igushiramo ubwenge bwo kumenya gutega abantu amatwi, kugira ngo abantu bose tutabakorera kimwe. Mu by'ukuri hari umuntu uza ngo umusengera atarwaye ariko ashonje. Hari umuntu uza ngo ngaho nsengera afite ikindi kibazo we udatekereza. Hari uza afite ikibazo mu rukiko, hari uza afite ikibazo cy'umwana. Iyo umuntu yabaye uwo mwinginzi, ukwiye kugira ubwo bwenge na discernement ituma umenya kwicara muri audience zitandukanye, kugira ngo ufashe umuntu wese kumuvura bishingiye ku kibazo afite. Nibyo bakomeza kutwigisha, ariko bikagaruka ku kantu kamwe, ibyo byose ntawo bikora adakundana. Nta muntu wosengera uwundi atamukunda ngo bigire inzira, bingire ishusho. Nta muntu wo kwikorera imitwaro y'undi utamufite mu mutima, byagora. Ni bene ibyo bagarutse, inshingano z'umunyamasengesho. Noneho rero batwigisha n'iki kintu cya gatatu, kumenya uburenganzira bw'umunyamasengesho aho buhera mu ikanisa, mu itorero, muri society. Kumenya ngo njewe ndi umwinginzi birahera aha, nagera aha baninjiye muri cadre ya pasteri, nagera aha baninjiye mu by'abaririmbyi, nagera aha baninjiye mu by'abandi, dore tere yanje njewe ni iyi ngiyi. Iyo umuntu amenye ico, abo umuntu mwiza cyane, abo umuntu w'agaciro w'ingirakamaro, ni umuntu ukomeye cyane. Impamvu zo kugongana n'abantu mu nshingano zo barabitwigishije cyane. Baje kutubwira Yerusalemu, nico ndangirijeho. Yerusalemu yateguye aba barinzi, ariko bimwe mu rwego rwo kubihinahina. Yerusalemu ko twashatse kuyivuga, turi mu gufata intoki zose ko ari 5 ngo tukazitunga ku bandi bantu, tukabura urutoki na rumwe ruhindukira ngo twebwe turwitungeho. Bivuga ngo Yerusalemu tugomba guheraho ni twebwe ubwacu. Pawulo yabyandikiye Timoteyo, aravuga ngo tugomba kwirinda no mu nyigisho zacu ngo hari tutagaragara ko tubwiriza abandi, twebwe tutibwiriza, n'inyigisho zizofasha twebwe zigafasha n'abatwumva bose. Turabashimiye rero bavandimwe, iyo Yerusalemu ya Yesu ari wewe uyifate neza, ujye umenya ibyunywa,
umenye ibyo urya, ururimi rwawe urutegeke, umenye icyo ruvuga, icyo udashaka urufate, amaguru yawe uyafate uyategeke. Imana yaguhereye umugisha, umenye aho uyajyana n'aho utoyajyana. Umutwe nuko ibintu byawe byose bikuriho bikomeze bibera isi ya none umugisha, kuko n'iby'agaciro birakomeye cyane. Ingingo zawe ni iz'agaciro, ingingo zawe zirakomeye. Abantu nibavuga ntibishoboka uceceke pe. Imwe mu ntwaro simusiga, ndashaka ngo mundebe hano, ni uguceceka mu bintu byinshi bishoboka. Muraza kwibaza ngo ese twoceceka twese isi ntiyohinduka ibiragi, ariko ico mvuze nzi ko mucumva. Umuntu ahita akora selection y'ibintu bigera kuri bibiri. Ijambo rya mbere, kumenya ico umuntu avuga, kumenya naho akivugira, kumenya n'uburyo akivugamo, bintu bikamera neza. Media hano tuza tureba twese ibibyuma murabifite, birasa n'umugisha abazungu batuzaniye, kandi si yo intego yabo kwari ukorosha communication, ariko baprofitiramo n'ubucuruzi. Bari bakeneye amafaranga kuko ibitaraza twaravuganaga n'abantu. Ntabwo isi yigeze igira ikibazo cya paralizi yuko communication yahagaze, ariko barabizana. Uko ejo bundi bashobora kubireka bakavuga ngo biraremereye, mureke iyi communication tuyishire mu ntoki zanyu. Byoshoboka, siko mvuze ganje byose nabyize, ariko birasa no kugenda borosha ikibazo cy'isi. Ni ukuvuga ngo n'ibindi bazazana tuzabikunda. Ibi ntibigomba kudusaza ngo bidukureho ubunyangamugayo n'ikinyabupfura, ngo umuntu navuga ijambo nutanogerwa ngo wumve kuko nawe wovuga. Reka bintu biza bitambuka, ibintu biza abantu bazabavuga, ariko bwaca umwuka mwiza ukaza, ukazavuga ibintu mu gihe cyiza kandi bigatanga umusaruro, bikaba ibintu byiza cyane. Njya numva aba bayobozi bamuyoboke bakunda kubitubwira, bakavuga ngo hari ibintu bibiri byo kwirindwa mu buzima bwo kuvuga. Icya mbere ni ukuvuga ngo unezerewe cyane. Igihe wanezerewe cyane, kandi njya mbibona amakosa menshi dukorera hano n'ahandi ni igihe wanezerewe. Ushobora kunezerwa ukemerera umuntu kuzamugurira indege kubera umunezero, kandi utafite habe n'imodoka cyangwa na moto, ukanezerwa neza ubwenge bwacanganyikirwa kumva ko wogurira umuntu indege. Nigeze mbona umugabo umwe, nizere ko turi ku murongo, araza kunumva hari bisenga Imana, turanezerwa tuvuye mu ivugabutumwa, turavuga tuti no, ibintu byo kwirirwa dutegatega amamodoka bizatugora, dusaba Imana izacu imodokari. Dute bisenga Imana, yagiraga nko kwizera senga, yamasenga ngo Mana tugusabye kamyo ngo yo kugenderamwe tugiye mu ivugabutumwa. Urumva koko yari yanezerewe. Nibaza ukuntu bazajya badupakira muri butu ya kamyo bakatujana. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu anezerewe ntabwo ari igihe cyiza cyo kuvuga. Umuntu anezerewe ntabwo ari igihe cyiza cyo kuvuga. Reka bituze, reka ibintu bihohe, reka ubwenge bugaruke, reka amarangamutima asubiraho aba mu cyumba cyayo, nurangiza uvuga icyo ushaka kuvuga. Ikindi kigira kabiri ni ukuvuga ubabaye. Ushobora gusengera n'umugore wawe n'umwana ukamubwira ijambo ukazariregereta ubuzima bwawe bwose. No kuri abakuru niko baca umugani, baravuga ngo umutavura urimi ngo ujye utemba, ngo ariko ntuzugarurwa. Iyo umuntu ababaye uzirinde kuvuga no kwandika. Twe tuba hano hanze mu mirimo isanzwe kuko namwe muyibamwo, ibihano byinshi bihura n'abantu benshi bahanwa. Ni muri ca gifurufuru cy'umubabaro cy'abantu babiri bavuganye, akavuga ijambo riremereye, kuzariretira bikamuhenda. Bikaguhenda cyane. Abakristo abana b'Imana, ibintu ubwenge Imana, Bibiliya igera handi tubwira ngo nawe nimba ubuze ubwenge busabe ndabuguha. Twige gusaba iby'ingenzi. Bibiliya ivuga ko ubwenge buruta n'intwaro, ngo bukaruta n'ibintu byose. Dukeneye ubwenge mu bintu byinshi kugira ngo ibintu bimere neza. Njewe nzi umugabo watutse undi, wumva ubwenge ukunda ari bwiza.
aramutuka mwita izina ribi, baraho amusuzugura. Harangije kumubwira mugenzi wiwe yari afite ubwenge kandi yari afite urukundo, aramubwira ngo runaka, aramubwira ngo nukuri wibagiwe, ngo wibagiwe, ndabizi ko nkunda ariko wibagiwe, urabizi ko ntari imbwa, urabizi ko ntari ico cyose uvuze, wibagiwe. Tuza neza, numara gutuza uraza kubyibuka. Ngo amare gutuza, we yamubwiye ashaka ngo arakare bame bafatana. Mugenzi wamubwiye amusubiza aho yaseka, amubwira ngo nta kosa nari mukoze, wibagiwe ko urabona ndi imbwa njewe. Wibagiwe ni ikibazo ugize cyo kwibagirwa, gira amahoro menshi mu mutima. Noneho mugenzi we ngo amare gutuza, aravuga ati no, arapfukama, aramubwira ngo ndushije gukiranuka. Timwumvize iri jambo ko Dawidi yaribwiye Sawuli, aramubwira ngo ndushije gukiranuka sinzongera. Ariko yarakara, urwondo rwari rubashabukiye bombi, byari kugarukira kure. Bavandimwe, umwami Yesu abinginzi, abasenzi, tugerageze. Biragoye, turi mu isi iruhije, ariko tugerageze. Ndagira ngo muhaguruke dusengane bukeye. Ese mwari muzi ko iyo twabuze ubwenge rimwe na rimwe n'ubuhanuzi bw'Imana buza buhinduka nkaho atari ubuhanuzi, kandi n'ukuri Imana ariyo yakweretse, ariko context n'uburyo ubivuzemo nabo bibwiye utabanje gucukumbura ngo umenye faso yo kubivuga, bigahinduka ibitekerezo by'abantu, ugasanga biguteye ikibazo, ndetse nawe ukabugiza intambara n'Imana yo kuvuga atari ko numva ari Imana yanyeretse bigenze iranihakanye. No, Bibiliya iravuga ngo umuntu nabura ubwenge ngo Imana izamureka. Turasabwa ubwenge mu bintu byose. Impano twahawe turazisaba mu ubwenge, amafaranga twahawe turayasaba mu ubwenge, ibi bintu byose dukorera aha ku mugaragaro turabisaba mu ubwenge, kandi Imana igitanga ubwenge mugabo yaranabuduhaye. Murabufite, ndagira ngo muzamura amaboko tube nk'abatarama, dusenge iminota mike, tugarure gahunda umukozi w'Imana. Mana, turagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Urahebuje Yesu. Sifa kwa Mungu. Dukeneye ubwenge buva mu ijuru kuri wowe Mana. Dukeneye ubwenge buva mu ijuru ku Mana. Dukeneye ubwenge buva mu ijuru ku Mana. Sifa kwa Mungu. Data, ijuru ry'Imana rikinguke, utuvubira imvura y'umugisha. Twongere twuzura ubwenge bw'Imana. Twongere twuzura ubwenge bw'Imana. Twongere twuzura urukundo rw'Imana. Twongere tubona Imana. Tubona Imana. Tubona Imana. Data, mu izina rya Yesu, ureke Data umurimo w'Imana, umurimo w'ikiyumbi, umurimo w'abanyamasengesho. Data, mu izina rya Yesu, dukeneye agaciro mwami Imana ku murimo w'Imana ko kagaruka mu bakozi b'Imana, amaze Data wa twese bagahinduka umubavu mwiza uhumurira amahanga kumenya Imana. Bantu nibahinduke mwami Imana, bahinduwe n'ubushake bw'Imana. Yesu, shimwa kuko uri Imana yacu ijya yumva gusenga. Bibiliya iravuga ngo amahanga yose azirukira ahuri, ngo kuko ari wowe Imana yumva ibyo usabwa. Ubwenge bw'Imana, ubwenge bwamanutse bumanukira bakwizera, ubwo ngubwo ari bwo bukwira mu bakozi b'Imana. Turagushimiye Imana kukomeza kudufasha no kutwiyereka muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.